rero Imana ishimwe, dukomeze igitaramo, dukomeze ihuduma, ndetse mu yandi magambo twe aguye mu karere turimwo no mu gace turimwo, tuzakomeza ture mu kiriyo ce, ariko ihuduma nticeceke, dukomeze ihuduma. Intwari irakombotse, iratabarutse, benshi yarabacuye, baratashe, bararuhutse, baranezerewe, nta kabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. Mwamaze kuvuga ko atabarutse, tekereza agace k'indondo ya Bijombo, sanga intwari zose ko zirakomboka, we n'umwe mu bari basigaye inkingi, kuko iriya ndondo yabayemwo abigisha b'ijambo ry'Imana mu bihe bya kera, bose bakinavanza ari sepeza bose, n'igihe bamwe babaye kadeze abandi bagakomeza bakabasepeza. Iriya ndondo abantu bamaze gutabaruka muri kariya gace ka Bijombo, bakajabika baratabarutse, bagasogi baratabaruka, bagishungu baratabaruka, bakaburishi baratabaruka, bamugemanyi baratabaruka, lepuritota, bafoma baratabaruka, barungwangwa, barugagaza, ngo ni agace k'indondo gusa. Bamutanga asanze ibindi bihume byari bimutegereje, kandi nazaga ni ukuvuga ngo Mutagiri yareragize irungu rya Kamburishi biteye ubwoba, kuko bari nk'amahasha bombi no mu bihe Kamburishi aja kugenda. Mutagiri yari yarateragiye, ariko asanze ba Kamburishi. Ni ukuvuga ngo twebwe dufite icuho hano mu isi yabuze umuntu ukomeye, ijuru naryo ryakiriye igihumbi, ariko dukomeze dutarame. Kandi ni byiza ko yatabarutse turi muri no huduma, nabyo biduteza izindi mbaraga. Imana izitegura ibintu. Imana izitegura ibintu neza mu buryo bwayo. Rero dukomeze duhumurizanye, niko Paulo yavuze ngo tuje tumaranisha imibabaro, kubwirana aya magambo. Asanze bamuzuzi, bagiye imbere, basanze barugoye, asanze naho uvuga n'abandi, asanze bangira umuvugizi, pelangreno abaikote tesidinima kwa kongororo bakambona bandakatika ye bolole botalemanda idia. Mashujaa wa Biblia walienda wakitetemesha ulimwengu. Nta kabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. Dukomeze, kandi Imana ishimwe ko yari umwigisha wacu kenshi hano. Ibyo byose ntakenyutse, ashoje ikivici, kandi aratabarutse, araruhutse, abaye mu maboko meza.